Атасы? Тұрбайсыз? Тұрың. Жоқ, азыр 5 минут тоқта. Жұмысқа барбайсыз? Жоқ, жұмыс жоқ. Тұрыңчай башта орта бербесін, жата бербесін, тоба қылдым. Ой, düşünbele. Yeğenin durayının katında. Caşoğumdu buzganın al kelgensin. Düşündü daha buzun sağlığın düşüm oldu. Hazır kayra oktasam. Ulan abi gene. Kanday jattı bile. Түшіңізге түлкінің боғы жүніңіз бе? Тұрың? Жоқ, тұрсам пачаңын шығарамыз. Tok var eken o biyağına. Ne istebeydi? Önen Ergeç. Ne kıltasın bizden görüttü? Kanday ne kıltasın? Uyalbaysın mı? Bu ne degen şunduk? Ne kıldım ben sana? Düşünmeytemezim. Ne oldu? Uyumda süvet açık kaptır. Ertemenden çay koyun desem süvet yok. Senin süvetin ölse mende ne günah Ergeç? Kandaysan ne günü? 3 yıl bunu senin yüzünden tokulap ketkem de. Sen günahlı olmayan ande. Yine ergeci verem degen olsan alay günahlı. Kandayça bizim yüzden alçık betesin taktı. Her Arnoy. 3 yıl burun men süvetimdi kırkıp ketişken de. Anan silerini yüngörden ulap çıkıp alganda. Uşu kıganın hem zakonga tura gelev. Önen. Ay tam 3 yıldan beri nege kovaksı töle atam dese. Sen ahmak uğru deputatlardan da ötüp ketmişsin. Çoğal hazır bir deke kılıp koyayım. Çoğal. Kanday zoğu? Men bu işti şu aydan kaltırbaymın. Sotta söyleşem sen benden, düşündün mü? Çoğal deyim Ergeç. Çoğal deyim olsun bir deke kılıp koyayım olsun. Ya sıkar hali. He. Adidas giyip algansın mı? Ava ne oluptur? Adidas giygen. Ne Adidas giygen? Malades, malades. Hey, çal. Çayan! Çayan deyim. Белек қалмайсың, машинаң бұзылып қалды ғой. Не көрбей тасың ба? Бар кетіп қалшы, жинмет себебі. Жәнде жардам беріп қойын бедемін. Сен май жардамның керегі да жоқ, тыңды? Кеттен кетіп қалбайсың ба? Қарап көр ата. Sen gitken. Şaşılak konuştu ki. Aylinada adamlar бар екен дейін да. Gelip жардам берейін да, Дэвид. Жардам берейін де сөзі күрсуаты төлі, тияқпақ төлі қату атсаңына. Қайыры бұзым бұл? Мен бір жолы айтып қойсы ошентіп қаласың да. Білмеймін қайсы жері бұзылған. Қатшы? Вроде болды. Машина жандырып көрші? Болды, чоң рахмат. Ай, қолыңызға не oldu? Бары жақшылығы? Жақшылығым, еркек бұзы бұл. Құдаса бұл. Ата машинасы леді үйге тезірек баршым керек. Кете өрейін, жақшы алыңыз. Мақұл. Да, жақшы алыңыз.
Sen Usta öldürdün. Үйde Kaysar öldürdün. Emut senin. Hazır daha uxtasam gönlüme gitmey turчу. Так, Дамин, жумуш пландар кандай жүрүп жатат? Шеф буюрса, кече сүйлөшкөндө эле Кызылкия шаарындагы 3-чү объектибизди элдин шартына карап туруп 10 жылга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүн берсек аябай жакшы болот. Ошондо төлөөгө келгенде пайызсыз төлөнөбү? Албетте пайыз болот. Ошондо 10 жылга бергенибизде Кыргызстандагы эле иштеп аткан биздин мугалимдер, врачтар бардыгы ошол жерден үйлүү болуп калат. Чет өлкөгө иштөөнүн кажети жок болуп калат. Жакшы ой. Негизи ушул жумуш боюнча алып барышыбыз керек. Анда жумушту уланта бергиле. Хорошо, ийгилик. Жакшы иштегиле. Так, Айжан. Айжан, билесиңби сени канчалык сагынганымды? Айжан, билесиңби сени канчалык сагынганымды? Нең, дурайын. Айжан, кандайсың? Сени аябай сагындым. Сенсиз үйүбүз аябай бош калды. Эми эртерээк үйгө кайтчы. Айжан, эми сен апамдын характерин өзүң жакшы түшүнөсүң да, сени урушат, кыйкырат, бирок сени жакшы көрөт го түшүнчү эми. Капа боло бербечи эми. Айжан, сырттан неге жамыр жаап жатканын билесиңби? Анткени ал сени сагынып, ыйлап аткан менин көз жашым. Эже, жардамдашайынбы? Жок, өзүм эле. Күн сайын кылып жүргөн иштер го. Эме, андан көрү айт жактырганың болсо сен да үйлөп коелу. Качанга жалгыз жүрөсүң, Коюңчу, эже. Жашым да 35тен өтүп калды. Ким эле мени карап турат дейсиз? Кыргызда бир жакшы сөз бар. 40тагы жигит кыз алат, 40тагы кызды ким алат деген. Табабыз, кыжалат болбо. Мен таппасам ким табат? Андан көрү кирип эсал. Үйдөгү жумуштун баарын өзүң кылып чарчадың окшойт. Бар, эсал. Жок, эже, эмнеге чарчамак элем? Колдон келишинче жардам берем да. Хорошо, эсал яр, Хорошо, мен кирейин анда. Тезирээк тап. Шакал. Сен менен брачкаларыма тийишип аткан. Охо, жигиттер, боюнда бар Жан-Клод Ван Дам келди, чампайган курсагы менен. Не болду? Бу курсага жетпей жүргөндөр канча? Мына мисалы сен, мынабы. Чаян, аны муну кой, сен мага айт, качан роддомго барабыз, сен тосуп алган аяш уулум кут болсун деп сага гүл букет берип айтпайсың, Чаян?
отқыла! Момун, жақсы елесің бе? Не қылып жүрсің, братаны? Момун, біз бір туғанбыз. Қандай қырдал болсын, мен сен жаңында олым. Мен бар екен, сен шашыңнан бір тал шаш түспейді. Бұл шаш маға чейінгі шаштар екен, мен дальнейшіге жооп берем, да? Kaçağız. Kızlarım, как будто biraz sizlerdi kuup, anan ayaldардың киімін киіп алып, келген еркектер елеп отырдыңарға. Байке, айдайырыңшы, любой жаққа, Байке. Айдайым азыр, айдайым, шошпай тұршы. Сен жаман соның помпашка екенсің. Мен сені түсімде көрмедім бе бүгін? Мен сені түсімде көргем. Қолыңды берші маға. Mağa numaranı versen, Instagram'dan жазып koy, ekozdu like taşaylı. Atın kim çırağım? Aygerim. Kim? Aygerim. Байке, айдаңызшы, пожалуйста, Байке! Oldu. Bu kızlar da alıştın bir için benim TL ötüşüm gerek Polat. Düşündün mü? Ballar. Tamaşa ballar vakit örgüle kim koruma otasılardı? O zaman kaldı da boğazım bıçağını çıkaratılım. Katıyorsun bana. Muratан, сәлем Muratан. Қарындаш, эжем үйде жоқ эле. Қаяқтағы қарындаш? Мен Бексултан Мұрачкаңыз. Кебетен қантет, Не бұл қыздар формасын? Қысқасы Шаян Muratан менен фронтқа барғанбыз. Ал жақтан непоплан іштер болып кетті. Қысқасы
Чаян братан мен Жошбай братанды балдар машинаға салып алып кетишти. Ким, качан, каякта? Билбейм, 1 сааттай болуп калды. Чүп-чүп баралыш кимге алмакка. Ey, çetçan olsun. Nefti kaşaytmayın. Чаян, Кобранын жолунан ар бир өткөн инсандын башына ушул күнү салып коюн, түшүндүңбү? Илак бала апасын чакырып келет дегенде сен да братандарың ишенип чакырып келдиңби? Өзүң чече албайсыңбы, Билесиңби сен бул жерде эмнеге отурасың, Чаян? Себеп дегенде сен мен үчүн эч кимсиң. Пустой местосуң, түшүндүңбү? Кой бер, мен пустой месте кандай болушун көрсөтөйүн сага. Ну, хорошо, кой берем, Чаян. Бирок бир шарт менен. Прям от души кечирим сурайсың го. Тизелеп, колдорунан өпкүлөп, Кобра братан кечириң депчи. Ошондо кой беришим мүмкүн. Сага кечирим сураганымдан көрө өлүп калганым жакшы. Кылтырык. Оğlum койчу, брат, мен кечирим сурайынчы, мына от души кечирим сурап берем, пожалуйста. Жөн эле туруңчу, байке. Чаян сураган башкача болот да, братан бар, сен түшүнбөйсүң аны. Ого, ассаламу алейкум. Братан, чеп, келиң, кандайсыз, жакшысызбы? Сен айткан бала ушулбу? Ооба, братан. Сиздин сөзүңүздү укпай, беспределщик болуп сиздин правилаңызды укпаган бала ушул болот, братан. Жигит, жаш экенсиң. Улууларды урматтаган деген понятие барбы сенде? Же билбейсиң, же тааныбайсыңбы биздин ким экенин? Тааныбайсың, братан. Братан, биз сизди тааныйбыз, сыйлайбыз, урматтайбыз. Бирок мынандакай беспредельщиктерди защищать эткениңиз как-то не по понятию болуп атабы дейм да, братан. Түшүнбөй калдым. Чаян, оозуңа карап сүйлө, түшүндүңбү? Не болду? Ассаламу алейкум, жигиттер.